Tonight we are considering Kot je pravkar Peter rekel, danes razmišljamo, how we read the Bible. kako beremo Sveto pismo. I must admit from the start Moram že od začetka priznati, that even though I have a degree in theology, da čeprav imam diplomo iz teologije, I still struggle to read and comprehend Scripture. se še vedno borim in mi je včasih težko razumeti in brati Sveto pismo. This week at the Bible Society Marathon, I read a chapter Naprimer, ta teden na svetopisenskem maratonu sem bral eno poglavje, where God instructed a master of slaves kjer je Bog dal navodilo gospodarjem sužnjev, to push an awl through their slave's ear into a door. naj z šilom svojemu sužnju prebodajo uho na vrata. I didn't expect that at all. Tega sploh nisem pričakoval. The Bible was written thousands of years ago Sveto pismo je bilo napisano pred tisoči leti in cultures that were very different from our own. v kulturi in kulturah, ki je zelo različna od naše. And that can make it very difficult to understand, can't it? In to seveda pogosto pomeni, da je težko razumeti. Our church leaders regularly tell us the importance of reading the Bible. Naši cerkveni voditelji nam pogosto govorijo o pomembnosti branja Svetega pisma. Unfortunately, this is often not demonstrated to us. In nažalost pogosto to v praksi ni vidno. Even if you had the time for reading the Bible, Tudi če imamo čas za branje Svetega pisma, you might find it easier or just prefer reading a novel. se nam morda zdi lažje ali pa raje beremo roman. There are many reasons why Veliko razlogov je, we find it difficult to read the Bible. zakaj najdemo branje Svetega pisma težko opravilo. The unfortunate consequence of all this is that we don't read it. Tragična posledica tega je, da ne beremo. This year's Bible Marathon title highlights a struggle we might have. Tema svetopisemskega maratona letos morda poudari to težavo, s katero se soočamo. We might actually fear reading the Bible. Morda se dejansko bojimo brati Sveto pismo. We might be afraid of opening it Morda se bojimo ga odpreti and listening to what it says. in prisluhniti, kaj pravi. Tonight, I want to encourage you to read your Bibles, Danes bi vas rad spodbudil, da Sveto pismo berete, to read it regularly by yourself, da ga berete redno sami, and to read it when you say go to church. ali pa da ga berete, ko naprimer greste v cerkev. I trust by the end of our time here tonight, In upam, da na koncu našega časa tukaj skupaj you'll have a reasonable and practical approach to reading your Bible. boste našli smiselno in tudi praktičen smisel, kako brati Sveto pismo. Such an approach will help you comprehend Scripture. Način, ki vam bo pomagal razumeti Sveto pismo. And in a sense, what we are looking at tonight Kar bomo v bistvu danes pogledali, has already been presented to us by the Bible Society. nam je svetopisemska družba že nekako predstavila. You might have seen these bookmarks. Morda ste že videli te knjižne zaznamke. In a sense, we're looking at these 4 points here. Pravzaprav gledamo in se bomo pogovarjali o teh 4 točkah tukaj. And when we understand these 4 steps, In ko razumemo te 4 korake, I trust it will be a less fearful task to read your Bible. upam, da nam bo manj boječa naloga, da ko beremo Sveto pismo. The encouragement to read Scripture Spodbuda, da beremo Sveto pismo, actually comes from the Bible itself. pravzaprav izhaja iz samega Svetega pisma. Let me introduce to you an Ethiopian eunuch from Acts chapter 8. Naj vam predstavim evnuha iz Etiopije iz apostolskih del 8. poglavja. This Ethiopian had a very similar challenge Ta evnuh se je srečal s podobnim izzivom. that we face. S podobnim izzivom, s katerim se morda mi srečujemo. Luke records this event in his second book.
Luka je zabeležil ta dogodek v njegovi drugi knjigi. This occasion when an Ethiopian is struggling to comprehend Scripture. Torej dogodek, kjer ta evnuh se bori z razumevanjem Svetega pisma. So we're just going to read a passage from Scripture. Torej bomo prebrali ta odlomek iz Svetega pisma. Acts chapter 8, verses 26 to 40. Torej, apostolska dela, 8. poglavje. Gospodov angel je govoril Filipu z besedami: Vstani in odpotuj proti jugu k cesti, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo. Ta cesta je zapuščena. Filip je vstal in odpotoval. In glej, etiopski eunuh, dvorjan etiopske kraljice Kandake, ki je upravljal vso njeno zakladnico, se je vračal iz Jeruzalema, kamor je šel molit. Sedel je na vozu in glasno bral preroka Izaija. Duh je rekel Filipu: Pohiti in pridruži se temu vozu. Filip je pritekel in slišal eunuha, da bere preroka Izaija. Vprašal ga je: Ali razumeš, kaj bereš? Ta je odgovoril: Kako naj bi razumel, ko me pa nihče ne pouči? Povabil je Filipa, naj stopi na voz in prisede. Odlomek iz pisma, ki ga je bral, se je glasil takole: Kakor jagnje so ga gnali v zakol in kakor ovca ne da glasu pred tistim, ki jo striže, tako on je odprl svojih ust. Ker se je ponižal, je bila sodba nad njim razveljavljena. Kdo bi mogel prešteti njegovo potomstvo? Zakaj njegovo življenje je vzeto zemlje? Evnuh je ogovoril Filipa in rekel: Prosim te, o kom govori to prerok? O sebi ali kom drugem? Filip je spregovoril: Izhajajo iz tega mesta v pismu, nato pa je besedo navezal na evangelij o Jezusu. Ko sta potovala naprej, sta prišla do neke vode in evnuh je rekel: Glej, voda, kaj mi brani, da ne bi bil krščen? Velel je ustaviti voz, oba Filip in evnuh sta stopila v vodo in Filip ga je krstil. Ko pa sta stopila iz vode, je Gospodov duh vzel Filipa. Evnuh ga ni več videl, šel je veselo naprej po svoji poti. Filip pa se je znašel v Ašdotu in spotoma je vsa mesta prinašal veselo znanilo, dokler ni prišel v Cezarejo. Let us start by considering the Ethiopian's problem. Torej, začnimo razmišljati o evnuhovem problemu. He's reading this passage from the Old Testament, Bral je odlomek iz Stare zaveze, from the prophet Isaiah. iz preroka Izaije. You can see in verses 32 and 33 V vrstici 32 in 33 vidimo, that it's an extremely confronting passage. da je izjemno izzivajoč odlomek. It tells us of a man Govori o možu, who remains silent ki ostaja molčeč before he is treated unjustly. medtem oziroma ko ga tretirajo krivično. Unjustly, his life is taken. In krivično je tudi njegovo življenje vzeto. Now that's pretty confronting, isn't it? To je precej izzivajoče, a ne? Luke has told us in verse 27 Luka nam je napisal v vrstici 27, that the Ethiopian had been worshipping in Jerusalem. da je ta evnuh šel molit v Jeruzalem. As someone who worshipped God, he is also someone who reads Scripture. That seems like common sense to us. To se nam zdi kot zdrava pamet, kaj ne? If you want to know God, Če želiš poznati Boga, you read about him in Scripture. bereš in beri o njem v Svetem pismu. It is a record of what God has said. Je namreč zapis o tem, kaj je Bog rekel. For example, here in Genesis chapter 1, verse 3, Naprimer, v prvi Mojzesovi knjigi, prvo poglavje, 3. vrstica. we see what God says. Vidimo, Or kaj said. je Bog rekel. What did he say? In Bog je rekel: Bodi svetloba, in nastala je svetloba. We know God Poznamo Boga, because he speaks. ker govori. He has revealed himself to his creation Razodel se je svojemu stvarstvu, because he speaks. ker govori. If you want to know me, for example, Če naprimer hočete spoznati mene, you can talk to me. Se lahko pogovarjate z mano. Or you could talk to my wife or children who know me. Ali pa se pogovorite z mojo ženo ali otroki, ki me poznajo. Our knowledge of God comes from his revelation, Torej, naše znanje o Bogu izhaja iz njegovega razodetja, from what he has said. iz tega, kar je on povedal.
And that has been recorded for us in Scripture. In to je zabeleženo za nas v Svetem pismu. So as the Ethiopian reads what God has said Torej, ko ta etiopski evnuh bere, kaj je Bog rekel through the prophet Isaiah, preko Izaije, he hears God saying, sliši, da Bog pravi, a man silently and unjustly is killed. Da je molčeč mož nepravično ubit. How can God allow that to happen? Kako lahko Bog dovoli, da se to zgodi? What is God really like? Kakšen Bog pravzaprav je? He wonders in verse 34 if God had allowed that to happen to the prophet, V 34. vrstici se evnuh sprašuje, če je Bog to dovolil, da se zgodi, or if it was someone else who had suffered. torej o proroku ali je nekdo drug, o katerem govori. How could a just God Kako lahko pravičen Bog allow such unjust suffering? dovoli tako nepravično trpljenje? Now, the problem here Problem tukaj is that the Ethiopian eunuch is unaware. Da je ta evnuh nečesa, da se nečesa ne zaveda. He's unaware of the climax of God's revelation. Ne zaveda se vrhunca Božjega razodetja. For we see in verse 35, Kajti v vrstici 35 vidimo, Philip uses scripture to tell the Ethiopian about the news of Jesus Christ. da Filip uporablja svetopismo, da pove evnuhu o besedi o Jezusu. God has certainly revealed himself, Bog se je vsekakor razodel and we can know him from the Old Testament. in poznamo ga lahko iz stare zaveze. However, the full revelation of God comes To, da polno Božje razodetje prihaja, when we understand who Jesus Christ is. ko razumemo, kdo je Jezus Kristus. As the writer of Hebrews says, Kot naprimer pravi pisec Hebrejcem v prvem poglavju, velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu. if you want to hear God, Torej, če želimo slišati Boga, you have to know and listen to Jesus. naj bi poznali, moramo poznati in poslušati Jezusa. This is a very basic biblical truth, To je zelo osnovna svetopisemska resnica, which Christians have always believed. katero so kristjani že od nekdaj verovali. God reveals himself as the man Jesus Christ. Da se Bog razdeva kot človek, Jezus Kristus. Do you remember Jesus' words, which John records for us? Se spomnimo na primer Jezusovih besed, katere Janez za nas zapiše. Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje, nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Jesus claims that he is the way to know God. Torej Jezus trdi, da je on pot do spoznanja Boga. In fact, he's the only way to have a relationship with God. Pravzaprav je on edina pot, da imamo odnos z Bogom. And so we see that as the Ethiopian eunuch understands this news about Jesus Christ, In vidimo, ko ta evnuh razume to sporočilo o Jezusu Kristusu, he understands what God is saying through Jesus Christ, through Isaiah. tudi razume, kaj Bog pravi preko Izaije. Jesus is the man from these verses in Isaiah Jezus je ta človek iz teh vrstic iz Izaije, who suffered and died unjustly. ki je trpel in krivično umrl. Jesus was like that lamb Jezus je bil kot tisto jagnje, who was sacrificed ki je bilo darovano, in order to reconcile us to God. da nas spravi z Bogom. In no way did Jesus deserve to die. In nikakor Jezus ni zaslužil, da umre. However, this opens the way for our rebellion against God Vendar to odpre pot zaradi našega upora Bogu and God's wrath against us in, to be satisfied. in Božje jeze nad nami, da je To be satisfied. Satisfied, da je- Or pokrita, da je zadovoljna. Tako, da je pokrita.
This may have well been what Philip actually said to the Ethiopian eunuch. Morda je nekaj takega pravzaprav Filip razlagal evnuhu. The Ethiopian understands the centrality of Jesus in God's revelation. In tako je ta evnuh razumel osrednjost Jezusa in Božjega razodetja v Jezusu. This is what guides this man in understanding Torej, to je vodilo tega človeka v razumevanju and to confession and faith in in Jesus. tudi v priznanju vere v Jezusa. So these these verses here in Acts chapter 8 Torej, te vrstice tukaj in v apostolskih delih 8 highlight our first principles for reading the Bible. Poudarijo naš prvi princip pri branju Svetega pisma. Firstly, God speaks Torej, prvič Bog govori when we hear him when we read scripture. in slišimo ga, ko beremo Sveto pismo. Secondly, in order to hear God most clearly, Drugič, da bi prav jasno slišali Boga, we need to listen to Jesus Christ. naj bi poslušali Jezusa Kristusa. For the good news about Jesus Christ's death and resurrection from the cross Kajti veselo sporočilo o Jezusovi smrti in vstajenju iz mrtvih is the climax of God's revelation. je pravzaprav vrhunec Božjega razodetja. In order to believe in Jesus, Da bi verovali v Jezusa, we need to learn about him from Scripture. se moramo poučiti iz Svetega pisma. You'll see on your bookmark Naprimer, opazili boste na teh knjižnih kazalih. the first helpful step in reading your Bible is prayer. Prvi koristen korak pri branju Svetega pisma je molitev. Before we read the Bible, Preden beremo Sveto pismo, we ask God to speak to us. prosimo Boga, da nam govori. Prayer shows our humbleness Molitev izkaže našo ponižnost and dependence on God to understand in his tudi word. našo odvisnost, da razumemo njegovo besedo. So a quick prayer like, Father, help me to understand what I read today, Naprimer, kratka molitev kot Oče, pomagaj mi, da razumem, kar berem danes, is a good way to start. je naprimer dober začetek. There's a lot more we could say here Seveda lahko bi še več rekli na tem mestu about the spiritual dimension of Scripture, o duhovni dimenziji Svetega pisma, prayer and the work of God's Spirit. o molitvi in o delu Svetega duha. We hope to publish an extended paper on from this talk later on, Upamo, da bomo kasneje objavili podaljšano verzijo tega predavanja, which you'll be able to find on the Bible Society's website, katero boste morda našli na spletni strani Svetopisemske družbe so you can read more about it there, in torej lahko več o tem berete kasneje. or you can save it up for a question for later if there's more. Oziroma shranite vprašanje za čas vprašanj. Now, I'd like to consider Zdaj naprej bi pa rad, da razmislimo the process we used in understanding that piece of Scripture. proces, ki ga uporabljamo, da razumemo ta del Svetega pisma. How did we come to an understanding of what this passage in Acts 8 is about? Kako smo prišli do tega razumevanja, tega odlomka iz apostolskih dela 8. poglavja? There are certain comprehension skills we have naturally developed. Seveda imamo neke naravne sposobnosti razumevanja, ki so nam bile dane, pa smo jih pridobili. And such skills are actually foundational for reading Scripture. In pravzaprav so takšne lastnosti oziroma takšne sposobnosti osnovne za razumevanje Svetega pisma. The four basic principles I would like to talk about today Ti štiri osnovni principi so are context, kontekst, observation and meaning, opazovanje in pomen and application. in aplikacija. And really, these are our next 3 points on our bookmark. In to so pravzaprav naslednje 3 točke na tem kazalu. Firstly, let us consider the concept of context. Najprej pomislimo o ideji konteksta. So far, we have considered the story about the Ethiopian eunuch. Sedaj smo razmišljali o zgodbi tega eunuha We have only really looked at verses 30 to 35. in smo pravzaprav gledali zgolj vrstice 30 do 35. But as we read earlier, Toda kot smo brali prej,
These events are a part of a larger story. So ti dogodki del večje zgodbe. In chapter 8, verse 4, V 8. poglavju, vrstici 4, naprimer, we read about Christians who have scattered because of religious persecution. beremo o kristijanih, ki so se razkropili zaradi verskega preganjanja. And as Christians moved away from Jerusalem, In ko so se kristijani oddaljevali od Jeruzalema, they told others about Jesus. so drugim govorili o Jezusu. We read about one Christian called Philip, In tako beremo o enem kristijanu po imenu Filip, who was traveling around Judea and Samaria. ki je potoval po Judeji in Samariji. And he was instructed by God to head down to Gaza. In Bog mu je naročil, naj gre dol v Gazo. At the end of this chapter, he miraculously ends up in a place called Ashdod. In na koncu tega poglavja nekako čudežno pristane na cesti proti Ašdotu. Then he continues up to Caesarea. In potem gre naprej v Cezarejo. So the story about meeting this Ethiopian Torej zgodba o tem, kako je srečal tega eunuha, is actually part of a larger story. je pravzaprav del večje zgodbe. In fact, Philip is part of a larger story Pravzaprav sam Filip je del večje zgodbe. about the spread of the news of Jesus Christ Glede razširitve novice o Jezusu Kristusu from Jerusalem to Judea and Samaria vse od Jeruzalema, Judeje in Samarije and then to the ends of the earth. in do skrajnih mej sveta. These were Jesus' instructions, as Luke records back in chapter 1. To so bila pravzaprav Jezusova navodila, kot Luka zabeleži v prvem poglavju. Therefore, this is the context of the story Torej, to je kontekst naše zgodbe about the Ethiopian eunuch. o evnuhu iz Etiopije. When we read the Bible, Torej, ko beremo Sveto pismo, it is very important we are aware of the surrounding je passages. zelo pomembno, da se zavedamo okoliških odlomkov. We call this the literary context, To imenujemo literarni kontekst. the place of a passage in a chapter or a book. Torej, mesto odlomka v poglavju ali pa v knjigi. If we ignore this context, Če zanemarimo ta kontekst, we actually face a serious danger. pravzaprav se soočimo z resno težavo, varnostjo. For it's very easy to use the Bible Kajti zelo lahko ali enostavno je uporabiti Sveto pismo, to say what we want it to say. da bi reklo, da pravi, kar mi želimo, da pravi. We just need to pick out a verse to suit our purpose. Zato je potrebno le izbrati oziroma odtegniti eno vrstico, da ustreza našemu namenu. However, when we do this, Toda, ko to storimo, is God still speaking? ali Bog še vedno govori? Actually, I would say no. Pravzaprav bi dejal, da ne. We're using scripture to do as our words. Na ta način uporabljamo Sveto pismo kot naše besede za naš cilj. We use it to say what we want to tell others. Uporabimo ga, da rečemo, kar mi želimo drugim povedati. And this is a real danger. In to je resna nevarnost. Consequently, we read scripture in its context Torej, posledično beremo Sveto pismo v njegovem kontekstu, to allow God to speak. da pustimo, da Bog govori. Related to the literary context is the type of literature we are reading. Povezano z literarnim kontekstom je tudi literarna zvrst. You are no doubt aware that there are many different types of literature in Scripture. Gotovo veste, da je precej literarnih zvrsti v Svetem pismu. The book of Acts, for example, is mainly a historical narrative. Naprimer, apostolska dela so v glavnem zgodovinska pripoved. You may have noticed that the quote from Isaiah is a poetic form. Morda ste opazili, da ta citat iz Izaije, da je v pesniški obliki. In Scripture we also find parables, V Svetem pismu najdemo tudi prispodobe, apocalyptic literature, apokaliptično literaturo, genealogies and biographies. rodovnike in biografije. How we actually comprehend these different types of literature Kako razumemo te različne zvrsti, will actually impact how we understand a passage. bo pravzaprav vplivalo na to, kako razumemo odlomek. Take, for example, this quote.
Naprimer, vzemimo za primer tale citat. It isn't from the Bible. Ni iz Svetega pisma in pravi takole. Mogočni orel počasi kroži med oblaki. Where might we see or hear a quote like this? Kje bi morda brali o takšnem, v teh besedah, v takšnem citatu? Maybe in an encyclopedia, Mogoče v enciklopediji a TV documentary, ali dokumentarcu na televiziji in a novel. ali v romanu. We cannot really tell without more context. Pravzaprav ne moremo vedeti brez širšega konteksta. It's actually part of a cartoon, Pravzaprav je del stripa, where a boy imagines himself to be an eagle kjer si deček zamišlja, da je orel, just before he jumps on his father. preden skoči na svojega očeta. How we understand this statement Torej, kako razumemo to izjavo, depends on its context je odvisno od njegovega konteksta and the type of literature in which you find it. in zvrsti literature, v kateri ta citat najdemo. There is actually a few other types of context we should be aware of. Pravzaprav je še nekaj drugih zvrsti, na katere ne bi bili pozorni. The events surrounding the Ethiopian eunuch occur in a particular historical context. Dogodki v povezavi z juhom se odvijajo v določenem zgodovinskem kontekstu. In fact, we saw that the Ethiopian was unaware of a really important historical event. Videli smo, da se eunuh ni zavedal pomembnega zgodovinskega dogodka, Namely Jesus Christ. namreč Jezusa Kristusa. Sometimes a political history is important, an important background issue. Včasih je tudi politična zgodovina pomemben podatek za ozadje, To understand a biblical book. da razumemo svetopisemsko knjigo. For example, the prophet Isaiah spoke at a time Naprimer, prerok Izaija je govoril o času, when the Assyrian army is coming down to attack Israel. ko so sirske vojske prihajale, da napadajo Izrael. He can comfort Jerusalem and say that they are safe. In lahko to laži Jeruzalem in jim pravi, da so varni. And this is also a foundation for his message of judgment, In hkrati je to osnova tudi za njegovo sporočilo o sodbi, as he expects the Babylonian army to come down and overtake them one day. ko pričakuje, da bodo babilonske sile napadle nekega dne deželo. So those political events help us understand Isaiah better. Torej, ta politična ozadja nam pomagajo bolje razumeti, naprimer Izaijo. Another important factor concerning a passage's historical context Drug pomemben faktor pri razumevanju zgodovinskega konteksta is where it fits in the story from creation to new creation. je, kam sodi v zgodbi od stvarjenja do novega stvarjenja. Obviously, the death and resurrection of Jesus is a turning point in history for us. Očitno je, da je dogodek Jezusa Kristusa točka preobrata za nas v tej zgodovini. Old Testament problems and issues like sin are resolved in Jesus Christ. Torej, starozavezni problemi in težave, kot je greh, so rešeni v Jezusu Kristusu. The New Testament speaks about or speaks to life after the cross. In Nova zaveza govori o življenju in za življenje po križu. Yet the church, Christians, still wait for Jesus to return at the new creation. Toda cerkev, kristjani še vedno pričakujemo novo stvarstvo, ki prihaja. So depending where a passage or book is situated in history, Torej, odvisno od tega, kje je knjiga ali odlomek, kje se nahaja v tej zgodovini, in God's plan for salvation through Jesus Christ, v Božjem odrešenskem načrtu, v Jezusu, this will determine how we read and apply a passage. bo vplivalo torej na naše razumevanje odlomka in na njegovo aplikacijo. We live in the same period between the cross and the new creation.
Mi živimo v istem obdobju, od križa do novega stvarstva, as the New Testament church. kot novozavezna cerkev. Since the New Testament writers were speaking to Christians, Ker so novozavezni pisci pisali kristjanom, it's easier to move towards applying these books je pri aplikaciji teh knjig lažje, than when we consider books written for Old Testament Israel. kot naprimer v knjigah, ki so bile napisane za starozavezno ljudstvo Izrael. Peter Novak will speak Peter further. Novak Will speak further about these issues tomorrow in his Well, talk. bo o teh stvarih in teh izzivih govoril jutri. Do you understand what you are reading in the Old Testament? Ali razumeš, kaj bereš v stari zavezi? This whole area of context really is foundational Torej, to področje konteksta je pravzaprav temeljno for our next 3 points. za naše naslednje 3 točke. But firstly, let us consider the idea of observation. Ampak najprej razmislimo o ideji opazovanja. Observation is that task of looking at the details in a passage. Opazovanje je tista naloga, da opazujemo podrobnosti odlomka. While we read that passage about the Ethiopian, Zakaj smo brali, ko smo brali tisto odlomek o etiopskem eunuhu, you're probably asking yourself basic comprehension questions. ste se mogoče spraševali osnovna vprašanja zaznavanja. You automatically start thinking about the type of literature you're reading. Samoumevno začnemo razmišljati o vrsti literature, ki jo beremo. You might need to look at details more closely once you have read the passage, Morda enkrat, ko preberemo odlomek, moramo razmisliti bolj o podrobnostih, like considering the geographical details, naprimer o geografskih podrobnostih, grammar, o slovnici or comparing the passage to other books in the Bible. ali pa da primerjamo odlomek z drugimi odlomki Svetega pisma. This is the task of observation. Torej, to je naloga opazovanja. What might we consider in more depth from our passage from Acts chapter 8? Kaj bi recimo mi lahko opazili, kakšne podrobnosti iz našega odlomka iz apostolskih del? Where Luke is travelling seems quite important. Kje Luka potuje, se zdi zelo pomembno. It's around it is around the area of Judea, Torej je širša Judeja, to the west of Jerusalem. zahodno od Jeruzalema. We might also note how the Holy Spirit is working in this passage, Morda tudi opazimo, kako Sveti Duh deluje in je opisan v tem odlomku. and we might note the details concerning the Ethiopian eunuch. Ali pa opazimo podrobnosti, s katerimi je opisan eunuh. He has this high position in the Queen's court, Opazimo lahko, da ima zelo visok položaj v kraljičinem dvoru, yet he struggles to comprehend this text from Scripture. vendar s težavo razume ta odlomek iz Svetega pisma. If we desire to understand Scripture, Torej, če želimo razumeti Sveto pismo, then we need to comprehend the details. naj tudi razumemo detajle. We have to look at what the passage is saying Moramo pogledati, kaj pravi odlomek and use our rational and logical brains. in uporabiti seveda našo racionalno in logične možgane. Sometimes reading other parts of Scripture, Včasih branje drugih delov Svetega pisma, looking at that broader context, gledati na ta širši kontekst, will help you understand the passage. nam bo pomagalo, da razumemo odlomek. Of course, discussing the passage with other Christians In seveda pogovarjati se o odlomku z drugimi kristjani, or drawing on resources like Bible commentaries ali pa da uporabimo vire, kot so naprimer biblijski komentarji. will aid in this process. Torej to, kar nam pomaga v tem procesu. So, observation is the process of looking deeper into the details of the text. Torej opazovanje je proces, ki nam pomaga, da gremo globlje za opazovanjem besedila, In order to build an understanding of it. Da bi zgradili razumevanje tega besedila. Once we have observed the passage in detail, Ko smo enkrat opazili detajle, we should ask ourselves what the passage means. naj bi se vprašali, kaj odlomek pomeni. Since we are concerned for the historical context of a passage,
ker nas zanima zgodovinski kontekst odlomka, we ask ourselves what the passage would have meant se vprašamo, kaj bi odlomek pomenil to its original audience. njegovim prvotnim poslušalcem. What is the main point of the passage? Kaj je glavna točka odlomka? How would the original audience have understood its meaning? Kako bi prvotni poslušalci oziroma bralci razumeli njegovo sporočilo? In our case, we might consider why Luke recorded these events for Philophysis. Najprej recimo se lahko vprašamo, zakaj je Luka sploh zabeležil te dogodke za Teofila. What would this passage have meant to him? Kaj bi Teofilu pomenili ti dogodki, zapisi? If we are reading, for example, an Old Testament prophet, Če beremo na primer starozaveznega preroka, we would firstly consider what was God's word to Israel. bi najprej pomislili, kaj je bila beseda od Boga za Izrael. After we have considered what it meant to its original audience, Ko bi razmislili, kaj je pomenilo za prvotne poslušalce, only then do we consider what it means to us. šele na to razmišljamo, kaj pomeni za nas. This step shows that we are being sensitive Torej ta korak pokaže, da smo preudarni in občutljivi to our place in God's plans for salvation. za naše mesto, zgodovinsko mesto v Božjem načrtu odrešitve. So consider Acts chapter 8 again. Torej pomislimo spet na apostolska dela 8. poglavje. We might say Theophilus was being shown how God-fearing people Morda bi v tem odlomku razmislili, da so Teofilu pokazali, kako Boga boječi ljudje, how the good news of Jesus Christ, how the news about Jesus Christ was shown from Scripture. torej kako se novica o Jezusu Kristusu kaže in je prikazana iz Svetega pisma. This is what we might conclude it meant to its original audience. Morda bi bil to zaključek, kaj je pomenilo prvotnim poslušalcem. And it has a very similar meaning to us In ima podoben pomen za nas. because we live in that same time between the cross and new creation. Živimo v istem času kot Teofil, torej od križa do novega stvarstva. We see the spread of the gospel to lost people in Judea and Samaria. Priča smo sami širjenju evangelija od Jeruzalema, Judeje do Samarije, izgubljenim ljudem. And again, Peter will show you how this might change if we're reading an Old Testament passage tomorrow night. In jutri zvečer bomo videli, kako se to spremeni, ko beremo starozavezni odlomek. So our second step in our approach to consider is to consider what a passage meant Torej drugi or means korak je govoril o tem, kaj odlomek pomeni, for its original audience and then for us. oziroma pomenil prvotnim bralcem in potem nam. The final stage of reading the Bible Zadnji korak, zadnja stopnja pri branju Svetega pisma is applying what we have learnt. pa je aplikacija, kaj pomeni za nas. For while the previous two steps might build our knowledge of God, Medtem ko prejšnji koraki pomagajo graditi naše znanje o Bogu, this is not all that God desires for us. to ni vse, kar Bog želi od nas. Have a look at Paul's comments to Timothy in his second letter. Poglejmo na primer Pavlove nasvete Timoteju v drugem pismu. Paul has just warned Timothy about being deceived by evil people. Pavel je ravno opozarjal Timoteja, naj se varuje zlih ljudi. And then he says, In tako potem pravi, oziroma mu piše, tudi ti ostani pri tem, česar si se naučil in veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil. Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more, po veri v Kristusa Jezusa, dati modrost, ki pelje v rešitev. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. These comments confirm a few points for us.
Torej, te besede potrjujejo nekaj točk za nas. Firstly, if you want to understand how to be saved, Torej, če želimo spoznati, kako smo odrešeni, how we are saved in Jesus Christ, kako smo odrešeni v Jezusu Kristusu, read the Bible. berimo Sveto pismo. We also saw this in Acts 8, didn't we? To smo tudi v apostolskih delih 8 poglavij videli, kaj ne? The Ethiopian, Philip showed the Ethiopian eunuch how to do this from the Old Testament. Filip je to pokazal eunuhu, kako se to stori iz Stare zaveze. The Gospel writers show this to us in their writings. Pisci evangelijev so to tudi nam pokazali v njihovih delih. And other New Testament writers also explain this news about Jesus Christ. In tudi drugi novozavezni pisci so tako razlagali sporočilo o Jezusu. Secondly, Paul uses an illustration here, In drugič, Pavel tukaj uporablja ilustracijo, how God is the breath behind the words in the Bible. kako je Bog dih za besedami Svetega pisma. How God speaks through Scripture. Kako Bog govori po Svetem pismu. The words I am speaking are carried by my breath. Besede, ki jih izgovarjam, besede nosi moj dih in oziroma dah. An exercise for you to try at home is to try and keep speaking without taking a breath. Primer vaja za vas za doma, poskušajte govoriti, ne da bi dihali, izdehovali. Your children will enjoy that one. Otroci bodo v tem uživali. God is the breath behind the words in Scripture. Torej, Bog je dah za besedami Svetega pisma. Thirdly, we see how Scripture works. In tretjič vidimo tudi, kako Svetopismo deluje. It teaches us. Uči nas. So we learn about God and His Christ. Torej, učimo se o Bogu in njegovem Kristusu. It challenges us and corrects how we live. Izziva nas in popravlja naša življenja. Scripture shows us how to be godly and righteous. Svetopismo nam kaže, kako smo božji, pobožni in pravični. And so fourthly, we see the results In četrtič, vidimo rezultate. when Scripture teaches and corrects us. Oziroma posledice, ko nas Svetopismo uči in popravlja. Verse 17 tells us that godly people Torej, 17. vrstica nam pravi, da bi božji človek are equipped for God's work. bi bil pripravljen za dobro delo. In other words, it brings us to maturity Torej, z drugimi besedami, vodi nas k zrelosti in knowledge and understanding of Jesus. v razumevanju in spoznanju Jezusa. And we act as God desires. In to potem tudi delujemo tako, kot Bog želi. So our final step in reading and understanding Torej, zadnji korak v branju in razumevanju is applying Scripture. je torej aplikacija. Now, of course, this can be very challenging. Seveda, to je lahko zelo izzivajoče. As God speaks to us through Scripture, Ko Bog govori z nami po Svetem pismu, we might be quite confronted with how we are living. nas morda sooči s tem, kako živimo. We will need to make wise decisions how to live, Morali bomo narediti modre odločitve, kako naj živimo, how to do God's good works. kako delamo Božja dobra dela. After understanding the justice of God Ko razumemo Božjo pravičnost and the unjust suffering of Jesus, in nepravično trpljenje Jezusa, the Ethiopian eunuch understood that he needed spiritual cleansing. Evnuh je razumel, da potrebuje duhovno očiščenje. This is an example of the application of Scripture. To je na primer aplikacije branja Svetega pisma. It is an appropriate response Je torej primeren odziv, when you know the good news about Jesus Christ. ko izveš o veseli dobri novici Jezusa Kristusa. Do you understand what you are reading? Ali razumeš, kaj bereš? When we read the Bible, Ko beremo Sveto pismo, we are hearing God speak. Slišimo Boga govoriti. It makes us wise for salvation in Jesus Christ. Naredi oziroma stori nas modre za odrešitev v Jezusu. As we read a passage, we must be sensitive
Torej, ko beremo odlomek, naj bomo pozorni, občutljivi to its literary context. na literarni kontekst. What type of literature is it? Kakšna zvrst literature je? What is the previous passages, or what is the book about? O čem govori knjiga oziroma kaj prejšnji odlomki pravijo? We are also to be sensitive to the historical context, Tudi smo pozorni na zgodovinski kontekst, particularly its place in God's revelation of salvation through Jesus. še posebej v Božji zgodovini odrešenja, razodetja odrešenja v Jezusu Kristusu. As we read a passage, Ko beremo odlomek, we observe the details in the passage. opazujmo detajle v odlomku, We try to comprehend those details. poskušamo razumeti te detajle Then we form an understanding of what the passage means, in tako oblikujemo, kaj odlomek pomeni. what it meant to the original audience, Kaj je torej pomenil prvotnim poslušalcem and then to us. in potem nam. And finally, we apply Scripture to our lives. In torej na koncu uporabimo Sveto pismo v naših življenjih. Combined with prayer, both before and after we read Scripture, Torej združeno z molitvijo, tako prej kot potem, ko beremo, we trust that God will reveal Himself to us zaupamo, da se nam bo Bog odkril, razodel and transform us. in nas spremenil. Our goal should be to grow in our understanding of our God and His Christ. Naš cilj bi bil rast v razumevanju Boga in njegovega Kristusa. And this comes from understanding Scripture. In to prihaja iz razumevanja Svetega pisma. This should drive away fear To naj bi odgnalo strah and allow us to believe this good news about salvation in Jesus Christ. in nam pomagalo, da verujemo, zaupamo tej veseli novici o Jezusu Kristusu. Thanks. Hvala.
I would find it hard to think bi težko si zamislil, that if you read that book through, the whole gospel, da če bi na primer prebrali cel Markov evangelij, you would not understand that Jesus is the King, the Christ, da ne bi mogli razumeti, da je Jezus kralj, and who has come to die for his people. ki je prišel, da umre za svoje ljudstvo. I think that's the message of Mark's gospel. Mislim, da to je glavno sporočilo Markovega evangelija. Of course, some books, Seveda, nekatere knjige even in Mark's gospel, there are deeper things to find. oziroma odlomki tudi na primer v Markovem evangeliju so težje razumljivi. Yeah, or globuke, Oziroma so globoki, pardon, ja. globoki. So There's globoki. deeper things for us to see. Torej se tam nahajajo še globlje, pa globoke stvari, katere odkrivamo in razumemo. But in the case of the Ethiopian, V primeru tega eunuha he's a God-fearer. je očitno Boga boječ človek, He wants to know God. želi poznati Boga And when he's confronted this problem in Isaiah, in ko se sooči s to težavo v Izaiji, he is open to Philip sharing this truth about Christ. je torej odprt in pripravljen, da posluša Filipa, kaj mu govori o Jezusu. We don't know how long they talked for, Torej ne vemo, kako dolgo sta govorila, but the end result is that he did understand. ampak končni rezultat vidimo je bil ta, da je razumel. And we can see in that entire chapter that God is working. In hkrati vidimo v celem tem poglavju, da Bog deluje. Being very, very directive for Philip, for example. In naprimer v primeru Filipa vidimo, kako ga zelo usmerja. Meni se pa zdi, da je umevanje Svetega pisma en proces, ki je odvisen od duhovnega razvoja. Se pravi, ko sem bila otrok, sem to čisto drugače razumela, pred 20 leti, pred 10 ali pa danes. In to se mi zdi tudi enokratno, pa eno potrdilo, da je to res Bog govori prek Svetega pisma, ki mi vedno daje nekaj novega, en nov navdih, eno novo globino. In se mi zdi eno naše življenje primarno, da umeš. Mislim, tako, a se strinjate? Se strinjam. We teach children the basic stories in the Bible, Naprimer, otroke učimo o osnovnih temeljnih zgodbah Svetega pisma. and when we gather, we can look at, as adults, we can look at the deeper things. In ko se zbiramo skupaj kot odrasli, gledamo globlje stvari. There's a lot we can learn, no matter what stage or age. Ja. Ampak vseeno se učimo, ne glede na to, v katerem obdobju življenja smo. Sveto pismo ne moremo vzeti v roke kot roman. Da gremo od strani do strani, od začetka do konca. Ampak je v Svetem pismu vrsta poglavij, ki je ravno nam odgovoril v življenjskem vprašanju. To ni tako, recimo, koliko ljudi je naključno odpre na neki strani Stare zaveze tudi, ne samo evangelije in Nova zaveza. In najde odgovor na svojo situacijo. Mislim, v tem je čar in bogatstvo. Da zaupamo tej Božji besedi, ki je noter napisana, in da razmislimo, kako nas nagovori za današnji trenutek. To se pravi, če smo začetniki v tem razumevanju, tudi veliko najdemo noter. Na posameznih delih, segmentih, samo na enem odstavku, naprimer. Ampak če to meditiramo, če to prenesemo v svoje življenje, ker je Sveti Duh deluje, ne, če verujemo in se posvetimo in beremo z srcem. To so
so neverjetne globine, ko posamezna knjiga ali pa posamezen odstavek nam pove življenjsko rešitev. Za naše življenje pomembno. Tako da to je knjiga knjig in to je občudovanje vredno. Vendar ne moremo brati kar kot roman. Lahko beremo, če hočemo se spoznati z vsebino, ampak od tega ne razumemo, kaj je mislil pisec. Ne razumemo niti 10%, to je veliko 10%. Ne razumemo. In potem v tisto se nima smisla poglabljati, ker to so biblicisti, ki študirajo celo življenje vsebino in pomen. Tako da se obremenjevati se s tem, koliko razumemo ali koliko ne razumemo, to je preveč. Torej, vzamemo lahko samo kot napotek za naše življenje, ampak tudi, če naključno odpremo nekaj. To je izredno zanimivo, ne? Koliko ljudi je našlo ta odgovor ker sploh ni pričakoval, da se mu bo tam odprla stran, ne? Poglavje. In prebere en del, pa reče, pa to mi govori Bog, ne? Meni. Ne? To so zelo zanimive stvari. Si razumel večino? Yeah, mislim. So the idea that you read a passage, you can just take, you understand. Yeah, that we don't read it as a novel, but Yeah. it speaks to a particular Yeah. situation, even when we open it on. I was recently reading through one of Paul's letter to the church, first letter to the church in Corinth. Pred kratkim sem bral prvo pismo Korinčanom, cerkvi v Korintu, Which was, it has all these amazing things about idols, ki na primer govori o vseh teh izjemnih stvari, kot so maliki, which I would not normally think would apply to everyday life for us here now. katere bi si mislil, da niso relevantne za današnji čas ali pa sedaj tukaj. We don't go down to the wet market and find idols all over the Ne place. gremo, na primer, ko gremo na tržnico, ne najdemo polno malikov, kateri ljudje častijo. But that book really, I think, was amazing. It had a lot to say about life. Toda kljub temu je ta knjiga izjemna, ima veliko zapovedati o življenju. Yeah, how we live as Christians in a world opposed to Christ. Kako živeti kot kristjani v svetu, kjer veliko ljudi nasprotuje Kristusu. So I enjoyed just reading that and growing in understanding. Torej sem užival v branju te knjige in da sem rastel v razumevanju tega sporočila. I think similar idea, ne? Ja. Could you spend also a few words on how can we people speak to God? Or in other words, what should be our prayer like if I can compare prayer with speaking to God? That's This kind of. prayer is basically that, speaking to God. Torej molitev v osnovi je to govorjenje z Bogom. And that again is another hard task In to ponovno je še ena težka naloga, because it is a very unnatural thing to do. ker nam je zelo nenaravna. A conversation with someone we cannot actually see. Torej pogovor z nekom, katerega ne moremo dejansko videti. Scripture helps a lot with prayer. Tudi Sveto pismo nam pomaga veliko pri in za molitev. And it's very aware of the troubles we have. In tudi se zaveda, zelo dobro zaveda težav, s katerimi se srečujemo. Is it Romans 8 that it talks about we don't know what to pray? Naprimer, v Rimljanom 8. poglavju pravi Pavel, da pravzaprav še nekako sami ne vemo, zakaj naj molimo.
but again, that the Holy Spirit is there, helping us, In, presenting our request to God. in ponovno je tam Sveti Duh, ki pomaga in prinaša te naše prošnje k Bogu. I've found that the Apostle Paul's prayers in Scripture are very helpful. Meni osebno so pomagale zelo Pavlova molitva, katero je napisal v pismu. So, for example, in Ephesians 1, he prays for that church Na in primer Ephesus. v pismu Efežanom prvo poglavje, ko moli, se zahvaljuje za cerkev v Efezu And he prays that their minds will be enlightened by God, in moli, da bi jim Bog razsvetlil so that they'll know the depth of their salvation in Christ. da bodo spoznali globočine njihovega odrešenja v Jezusu. So, reading through Paul's letters, he often tells us how he prays. Torej, ko beremo Pavlova pisma, nam on sam pogosto napiše, kako on moli, oziroma kako je on molil. And the words he uses are often the words that I use in prayer. In besede, ki jih on uporablja, jih tudi jaz sam pogosto uporabim v molitvi. So, prayer, we're in the conversation with God, Torej, ja, molitev je komunikacija, pogovor z Bogom. and again, Scripture, when we hear God speak to us, he actually provides us with good things to tell him. In torej, ko beremo Sveto pismo, nam pravzaprav Bog daje stvari, o katerih potem njemu povemo. Yeah, prayer is an act of faith, Torej, trusting in God. torej, ja, molitev je dejanje zaupanja, dejanje vere v Boga. Najlepša hvala. Oh, another? Ne, se pa tega gospoda nekaj. A lahko se oglasim na to, kar ste vi povedali? Jaz, seveda, Ja. meni vprašate. Ja, seveda, se to je odprto. Ja, ja, Mislim, to je vse ja. odprta izkušnja vsak posameznik. In jaz sem samo nagib, Ja, ja. tisti, ki spozna, kakšna neprecenljivo bogatstvo je v Svetem pismu, potem se nič ne sramuje, če katerega poglavja nič ne razume. To sem jaz govoril, ne? Ja. Ampak gre naprej tam, kjer ga se pa dotakne. Ne? In jaz sem velikrat odparal. Yeah, he was trying just to say that we shouldn't be burdened by the things we don't know, but we should just continue reading, and perhaps later on things become clear. In potem sem se tukaj pregrešil, da tega nisem držal, sem se zaobljubil, da bom to disciplinirano živel, potem sem pa prekršil, ko sem pa bral, ravno na svetopisenskem maratonu, sem pa ravno tisto poglavje dobil od vsega, kaj pravi, moramo biti zvesti svojim obljubam. Mož ne more odstopiti od svoje zaobljube. Ženska lahko, ne? Ja, res piše tako. Mož jo lahko razveže. To piše. Ja, no? Ampak mož pa ne more. No in jaz sem se tukaj našel kot zmrzlo vodo po licu. Ne, sem rekel, lej, jaz pa tega ne upoštevam. No tako, zdaj pa vi izvolite. Jaz sem samo, če lahko samo dodam, meni se pa vseeno zdi zelo pomembno, da ko ste rekli, da ga ni treba razumeti v celoti, da se ni treba obremenjevati s tem, da bi ga razumeli in da ga tudi ni treba brati od začetka do konca. Jaz tudi se strinjam, da se ni treba obremenjevati, ker je res po mojem, tako kot je gospa rekla, mi zorimo, ne, kot kristjani, in razumevanje prihaja in duh deluje. Ampak se mi pa zdi zelo fajn ga prebrati od začetka do konca. Ne bom rekla kot roman, ampak bom rekla res kot celoto, ker se mi zdi zelo pomembno kot celoto. Ravno zato, ker je celota in velik kontekst, ki nam preprečuje, da bi mi brali, lahko odprem
tako kot ste vi, pa se vam je to zgodilo, ampak lahko pa jaz tudi odprem pa preberem tako, kot jaz hočem razumeti. Zato se mi zdi dobro brati ga tudi od začetka do konca, celega, po možnosti večkrat v življenju. A ne? Ne, da bi se obremenjeval seveda s tem, česar ne razumeš, ampak Vse skupaj je odvisno od naše vneme. Ne? Če ja. se nam srce vname, potem